fia lava e toi whawheiloa I le mai mo mai o le tātou pulanga ia e tēnana fui o le tātou atunu I le toi whawawina o le tātou polkalame o le Kapite a le Ekalesia so I fuonia ma le rangi mama ua mawai atu fui le nawa yaso ia mese fui o le sa tuana yatu ia sa tātou patpatia I le anga le lei ma le anga alofa o le tua le ua wha ngā solo mai a polkalame whawau I le amatanga o le leiva yaso toi whawheiloa I mwhatalofa tuai le tapo inga mamalu o le tātou tamaa ki pekopō le senga o staulanga ti a kono wharetua a maise le maa ave ese o le tātou pulanga te nane fo le tātou atunu I tai o le tātou atunu o lo mai mo mai o whaatasi mai I le tātou polkalame lama le nei o le Kapite le Ekalesia tapo inga fo ia so se Ekalesia o lo whapeo na tapu ai ma whaafonga mai mo mai whaatalofa whaafeilo iatu la tau iatu no mamau tātou polkalame nei o le Kapite a le Ekalesia o ma whaatasi e foi ma le fionga ia Patele Ioane Ono ia o lo whaurulu e nei polkalame o le Kapite ia e mafua mai I le tusi le tamapa ia pope Falansisi o le lau tātou si so I fomunuia lau fionga Patele nei tai au nangi ma whawhega e tō e tātou tunu ia me sol tātou puleanga pulanga whaalumpe ia me se pōle a whonga mai au mātutua ia ne tātou mātua fo ia me se o atua nofo nofo whale ia atua nofo ia o ngāri nipo kalame whonga mai ai matamata mai ai ia mea o tutupu mea o le atutupu whaono tutupu o mea o man tutupu ia no sio manga o le tangata ma le laulangu tātou iei nei o le masingo o le mau mea e me se fo lu tau whea ngai pēr ma le tangata le vai tau ma le vai tau ia e whamalo atu so e malo se kua ma lang ma tai Patele mo whawheiloa I foi I mai mo moi le tunu ia ka amaka ia le se te talo mo I fiong ia tātou amata I le atua e soa whatama le alo le ngang pa ia amene o le vi inga le tama o le alo ma le ngang pa ia pe lo na vi inga sa le amatanga whapea fo I le ponei ma sa uma le whaavau lava amene Yesu e whamangala mai a mātou nsala la vea I mātou ma le awhi I heli tai a nganga uma le langi ai mai se a nganga o e a pito I pōpō ngā tia I le soa whatama le alo le nganga pa ia amene after ia foi le langalang sua ma langalang ina le polkalame e le tanga luenga le soifua ma loloina ia whapea foi ma le utos ia tēnane foi le whaleoloa o le lewao o mwhai auna e mai mo mai ma futa mai ma e whatasi mai I le nei polkalame tāua a wā lawa le tātou soifuanga ma le siusi o manga o lo whapea o le tātou wola ma soifua ai Rua whiunga Patele, ia lewa kai I le vaenga leo le. Be iona tātia mai fo I lunga o le tālau papa. Ia o le o popo lenga lava o le tamapa ia. Be iona ia le vaenga le tau le science ma le technology. Ia, kuia lau whiunga. Ia, mo le whafonga anga Samoa ma tātou kuleanga po ai la fo I sisi o lo. Tafo nei lau langi o maua nei poklame ia leo tato I ele chapter 3 o le tusi nei le tamapa ia nau tato si chapter 3 pia fo I so kopi ma e fo lo sui fo iai ia o le chapter 3 o lo kanungo mai fia mai ko ingo Pope Francis the human roots of the ecological crisis o me ka ka no ma fa fika u fe ngai mal tanga tso i for ngai si o kau ia o le swing o le imo le vela o ye ngai ia so i swing o kau si le kai ia pollution ke le fa fika o le nga matal no vai si u ka ko fa so ai fa mel ko ingo Francis mai o le ale ai ma fu i mungi o le ale mai Francis o le tangata human root kusia ia ka koa tātou tangata. Ia rana sa lea, ma pa ia pe, kau whi wha mama matu.
kasi la le vai ma pe o concern ya ka ma pa ia o le science and technology ia o science and technology le o me le le ni me le ama o le fa mang se sel tangata le la ma fo inga le ama io fa o stata i science io mai i se ku no le science o lo ku ni lo ku you know o mawa e kile la ka mai me ka science o fa mai o ia ile se ku o so ma fa yelo mo le wa o fiula ko e prove o le fa science pe se ku ele o kali molato ele mpenga prove science e se tu which is ya ko we sa la ngai mpenga proving science io aku so la ko ma wa le mpenga proving se me therefore it's nothing pela la kia le tu o le mpenga science and prove therefore o le mo le tala se nga me o le tu ele la se ko because ele existe me va pena que fa le ka fa ko foi le o le si va ngor ka fa ko i kala la vanga so o le ko io ya le mo so ma fa ai ya ale si ya la me ele oti i se ame ele mai i se ame je me so io che le io o me io officili fena me so io va fena mi ngoi la ya fe me sanki io me sanki ya my science because science o me si se manga e ngalo lo o le ku sanki ya sanki si he is the scientist of all time man yang ka ko maka ho ia ka ho ngio paneka fu la mo kanga ka po krame te fa na te ta ko wa nga pale nga ka ya fo le langi ka ke le fi mal earth because the earth kasi the earth o le si paneka nga paneka I vale le se manga le o ka ko ni o ka le ngi po ka ni o nga la pa le fo e ka o le fo o ka ko ka o ka ko ngare ke o fo le e pa ni ka nga e iba le male earth ava mai la sanki yo o Milky Way ava mai sanki si e pilio nga isi le me nai kuwa isi me le fo nga jo pi o kamai le pe me ka ko o mau fale o mau fo sanki si ko kia le fo nga la ko pa pe ko le sa so le kuwa o le kuwa ile awa o ngare ka si o le mystery God is mystery ya ai ki enfrenta ko ya aka ko wonge philosophy o le existence of God wala say for ka kom tau but ka ka ko lo me fa sing ngala mai na tula ma le ola ka ki ai there must be a God there must be a being beyond there must be intelligence tong ele ya kamai me kamai mai ele sio o ka le o ngofo mai ko la kamai ko ke vai ko le harmony o me man me ka ngoi relatedness connectedness o me umalalang ele ke ko nge o ko mek no there must be a being a higher intelligence nga ka sile ko nga kamai e ma fo mai ngime ia fa mai le ko now who's that God God is his name ia le fanga yo mai me e fe ava pe yo ka ko ma fo mai ka fe ai wala ngai le mfen ko pumela ia pe se fa pe la ko ma ho ma ka fa ba lo le ka ko e fe le ko ngo ki kasia ngasi ni mami ke pe ko se ko nge se ke de foi ka ni mai se po fla me ro vinga nga mali wa le ko la lo ma ka ko
Because so for my ola me over se manga like a house. So le ola le a umorora le pa fa ke manga o ye. Ya para kalida sense no God. Oh yeah, those scientists. Oh, she said no, they are believers. They have faith. Yeah, I think it's I come for you. I come my year. I will him fire my malato the existence of God in there. Yeah, get go my mouse. I got go for my Francis. The life of my yeah, Francis. These are good benefits, ideas. These are good gifts from God. Oh yeah, science and technology. Alfa ia o ka ko avele mele ko misplaced idea. No mingo ko inga mapo fonga sisi. Amai because na ko ma ngai science the way grow all technology, develop technology ni can therefore ele ko ise me la kele me wo over ko ma le ko ngai ia la kele a foi business na kwa profit business amai maximum profit. Yeah, unlimited growth, unlimited it's a limit or developing of it. Infinite growth, why? No, which is a lie. E le se me ku maunga le pe ku maunga a ko lo ngi ka so fu mo lai ya e lo wa mo o mo pusa mo le ka ke vese ma ui ngi mo o ke lo fa ko lo le se mo ala le mo a fa mo se la ni me su ka la il pongo mo le ka fio fi io pa ka ke pisa ya ko fa mai o le spensi bien fa fio ka wa ya ka ko ka fe asia la ya te me limiter the growth, limiter me umangi latlan. Ele fa pela ola ya ola. Lema fai. Fa ula ya. Lema fai. So misplaced idea langa. Le come for technology and science. A push man. Yeah, ma come up no, it's not right. Yeah, fai for la esele le manga idea le o technology men. I found a way for more potential negative impacts. O meu mele anga ka ko ai. E o mama ka ka me mo o ka wai foi o i Lucia. Ya va malu senha ko malo putinho. Ka fangan me o e ni mes ko sure ka fangan ia sei ka kikilo por fia ia technology. Ya oi le afianga o meanga me ka mi. E feo que tem também langa mai lalo me malo rosi me kan lepe mo fale e man go boli swale le ngana ve o fale fai dele e lo ko le pomu pai alofa ka fo le me alofa le ku e manga ia langa me tato ale fa mai kuma pe langa concern na o fa mas se misplaced idea ya o me manga ia mengi ya ka ko ku fosi sipu ko se manga yo ngi me yo wa pe ko na ku wa le a fenka ko ni si pe se ba ni fenka ko a fenka ko pe ni ba ayo wa so that's the good side of technology ya me la nga e fo yo le fi hanga nga technology man science ka ko ma fa nga se nga ma ka ko ma fo se fa nga se ya mo mai me ye le fi fa longa e tatou le la fa mai kuma pa ia science and technology has tremendous power human beings can use to dominate ya le pulia nga ole se ko dominate le se ko permela Lucia pa ia Ukraine ya le wa Israel ia mpaskinga ya mai si mau ka e fi o ma ya kam foi si malo fa makia si malo ya ela fa nga meio weapons ya all technology kasi de me se que yo como pa po Francis me yo me ka ui fa ni ki na wa fa ngofia pe o sa o mi i
Whatever ele social teaching of the church, o lai mai ele o ngale kali se whakau I meio me tau. Mai o le me mua le lenga hanga mai o le Ekalesia. Ele lango inga ni kaua. Ele lango inga le Ekalesia kaua. Ai a whai e kaua. Onga o le me mongi ma kausa inga o le me mongi ma yang paula le awalai. Yo ele Ekalesia si. E me se ko inga ruthless leaders foi ai a. O meu ko inga pulenga fasiukanga fasioki mai nga kai ka o le aku. Ia ele o le mesera men. O kaulolanga ngai se se le intervina. E mai le file bu nga tu. Ia le ka ko ingi si men ku pua. Sko inga Saddam. Ia sko inga Bin Laden. Ia mai sko inga le o fo yo Gaddafi. E ko ka o ko ni pawa ai. Pe fe mai nga. E mo mai la pu. Le la fi. Le la fi. E mo mai si la me ka fe mai le vai anga bo le a. Ta kia. E pe o ka kango foi di program ka loi. Ka va pena. O le fe I mo le ola. Io oi. Lenga. Le fa pe lenga la fi. E foi la fa mai unlimited ka wanga le e ka winga o kisi. No, e alu ke me ke umai. Uma le anga si. Ai. So, me dal popolenga na ko ingo o le fa nga se ingo meio. Fau, mo o le fau. O nge me ka. Ai. Le fia ai ko ke le. Yang kama vo e mo me ko pe ele kai fia trillions. Fango me kau kong ka. Ya, ana le fofuanga ngi me kau. Ele mai ave skaulanga I misa. Ele mai vai me ai. Nga fa shoking au. That's all. That's the purpose. Le manga ku fa mau runga. Le manga ka le mau. Ala, ku pula dominate. Ke manga dominate lesa, ke pula lesa. Ya, ka ko maka I mo meu meia makalanga ko me kau ia mari kelo me kau. Ia mari afianga me kau. Ia mari kaunka. Ale ko kelenga ka me ki fia ai. Le fia mo fa mai sia ko. Le fia mo ska ko ba le sa mo. Ale vale ngi ku. Ale fa vale fa sio ke ka. Ma fa le ngai me na tu. Ya. Ya ki kilo la ia. Ai loli ngai mai mo me pungi a fe ngome missiles pe maka pe kana kala wali ngale ya kasinga ai yo ifoma e maroma le tunu maka la kom paki oka se malo se mako se wala fo ko malo si ya vai fa nganga la me wa ka ki ya vai pomo a komika le pa mai la lui o me ai e be fo ring wal pomo la nga pa vai ka le penga me e ma foi me ka le vai ngai fale o me nga ko o me la ku mai wale mun si me o li e fu mai si fale sai aya caro fai me la ele o e quem se tama pa ia io maka ko mama le Ekalesia no to war e va ka ko anga ka le fe ngi ya isa amale drugs no to drugs ya no to war ya ka ko me pink cartoons me ya kamale malanga we do not have Wi-Fi. Talk to each other. Yes. Kasi mga yan. Kaya ulit may o. Ya, kikilo kulunga lulungari nga. Wai lulungari. Ole pungo wale si. Ala, wai. Nalihai wa fayale. Pawal fisi. How was your day? Kalau malo, ababi ma fingi. Good. And yours? My wife. Kau lengi kala. So ada kan ngau ke fu. Ala, ele o kikilo yai. There's a communication. There's a communication. These are the negative effects of
information technology. O le ka ke pisa so o ia ka kwatu no. Ako ka miki lungo lo ai o le ai nga fa pe para langi ko ye para langi mla au ka ko samo o te mini e fero ele matua mla ko fanga o ka lungo sole so kai ya era ko funga mai apa fa o le ma leva ma o vai a agora eu que eu mama que ngala kali sua ele se akanga sa no Facebook nei tinga inga si lo makoe fai me ai po akama mo fanga le fa pe so ya sui don mo folo ko sa wa mo ke fongia ko sa ko ya su mai ko ya oi wa su mai ke fon wa su mai ke fon o supo ke fon kan we da o le ese communication ne so tainga o le ese ava fatafata o le ese la ho sol pule fetal tala no fai o kan ngoka ko msing ai makawi ai kala ngoa ke fongi kala ngoa lesi langa ko dan me oi o so ka ko msing o le vem se ta tangata ola ale power me ko so ka on msing then we become robots we are hele pungai fa pekange we become pe kako senati o le wili akabo ko fa le ngaki kan ya o le fangalu me so o ke mia ke fa mo lo o ke fongi lo technology e kia le watangata you become a robot you become a machine me le kupu ni vai ka ya vai la kikira telefongi o le laptop o le ngaveka alo o TV e musika boombox vai ma kwa ia man me ku karinga le longa wale lo por me afa lo ngoi there's too much noise busy ese ia kele meu so le ka ko kikisa la kamala he becomes one of those machines awa ale inga ye o lo mo foi masingi la wa ton ka ki ma so once you found I learn masingi nga ba you are part of the machinery you're part of the property you ka kau le control al mena la ka ki mi wo control e masingi ma le technology le o lo tangata ya fo lo fai uma so wa mo kwa ma lo sia le meu ya anga ngau lo le ya wo le so fai uma si ya lo so fe au pe ka lo fa ko fai me nga fa me lo ko mamu ya ma lo sia le me ya de nga ka de pak le algo lo mo le development o ke so wa me fo fia mo runga lo ye mal sa lo ye eu que é isso que ele for mas isso que ele for ala o para copiar marcar cá ele que é me se ela com mulher americana que meu que aí a passar lá mas é new Apple phone essa o que é fia é que capaz mama open a caia e sei falou mal vai vai lá eu se por ngangue momoe curtiu because se caro que makala alu si ya ole acabo ngalo mo ngi sa mo fa ke fo ai ke lo ole ngana ngala o foi ke fo o ngana ngala ka ke foi technology fa vale ka ko ma fa vale le loko fa ko singa ngala kure la preocup que sa me fo me manga me fo le foi ya me tuaia ai ole manga wa Hadu le loa. Onga sa fasal lo sera that's their business. They try to fool us. Na fa valia ka ko pe silia prisimele. Ya ongi fa valia tato na me alu ko ka ko. Ya o fenge fa mai 5G. Samo, e fa mai o le 5G. Pole titi sel, pole
Vodafone. So, o isi kame, pafa. E ka milo, kua vai al mei kua ia mako. Isi ke. Ale fa pepelo mai o 5G. Kau awe ta loka ngakangi. Pepelo le atu, o ale vavela kome. Ale fa kau ale le credit. Ya fa kau credit. Fa wale anga ka ko technology. Me anga le popore ka ko kama pa ia ta automatia sa. Ia, ngore. Polonga o ka kai mengi o technology. E mo ke le ala fianga wole alu le ma fa ka le. I ka kai wo. I longa ola fale aso. Ma le ola fale ngaka. Ma le ola fale ngaka. Wole anga me faingia so pe alu e ka, pe alu e fanguka. Nga ka fai fa ia le. Nga ka okoa ke fongiro. E me se pela pe a internet. Ole va vo ka ka male ko. Oka. Mo kwa o ke le ke le penga si lo va pe ko va skarwa na la ko no mo va maka ku i no le ole YouTube e mai le ska lang po kala po e sakarwa e o ke le ka o kula le ekalesia ala una ba se fa fia so ya le ai va pe ole mo me piu su mi we la lu maklis mo pole ia nga folo la ia le o ko ke niki so por ka sulu fa su lima ia o fola le luma pi so mo paket fo le ku ia ke o la ia maka ke mala ke fongi ia o le si mala ngai fe ke fo na la aku ulu i me pi la fa lo ile la mas ko inga ala maka ka lo mo ya to ya sa ko kalau mau toa ma mengisi lah. Yang fai kau fai ingat ya kapo. Maka mana lah, maka. Kalau mai Yesus lah fai satu. Kalau kau mulai pasipo. Masalah kan kasahkan orang kai kau ibu emang. Yang asal umay. Lalu ingat faham tangan muta. Dan aku mai upo le tu. Ale mak fai mak ngai meyo. Kalau nganga mau buat toa, ya. O ai conversar meio. Conversar, vai. E ela foi meio forte uma paia. It can be ma wele foi com o cuspo. Oh yeah. Sai muito com o que foi. Foi fa nga fo el que mongio como de. Va ko el kala que mongio ko. Que mongio men ko ko mai ka ia. Ya laki o nga maka la kapi. Isi me vale. Ya, ai dai. Walo ku foi le ki apolo. Bukan misa ho ki apolo, kan misa sakan foi ko kuspa ia sakan. Awo lu ko kan ko le me ya. Ka selo ka le fi ka ngai. Ya lu ban misa. Ya, ko ka ho. Ka yo. O tempo ia le. This is sacred time. Oi, on sacred time mo le. Mo le. Que ko na vai fa yo. Aba ko ai kong. Ko conversa. Ole ave ele kula ave misa pe kula misa. Ave ele kula mo le. Ave ma o lu fu ko lu kula. Me le kula le ka si mo le. Ale ko manga ko fa ngai kula ka ile le fa long le misa ma la unga. Fa yo ke fo conversa. Misa ka minga ka ronga ia. Tenga foi eu ko vai foi ya. Rai fai mai lunga i o e fe au are. Maka ka ronga mansamo. Ya. Kau solo mua foi ka makua. Emang ya kwa le fia si pisingisungan mele. No, we do not have Wi-Fi. Talk to each other. Yeah. Ma ayo le. Ya. Kaki ese na sila kama. Ya mana kama ya. Ya, bye. Kai ku sala sa pause ya kai waso isi ku la le ku mali pula. Le la o ya ka was. Ala kai sia. Mana mo kwa i. Mo kwa fokus lang. Kel fongi ala la pa ka waso pu.
let me help you to cross the road. Let me help you to the hole. Leo fo ringa mai o. La awa kwa ye. O fai le upu ka waso ia le pang ka I o ran ngai ke o pula mo ngai o ngau ka waso au maka I lau ke fo. So ma dia ngai ka tun si. Yeah. And for my Pope Francis, the relationship has become confrontational. Longa winga. O fi ainga. Yo, ke ngai. Yeah, pela America ka ngi ma ko fa ngore ai ala foi le. Ke confrontational. O le se harmony, o le se peace. I ko kongra ainga ka ka. O le foi me ai ala foi ala ke ko. O le ai se ka ficar ngoi ko ngale. This has made it easy to accept the idea of infinite, unlimited growth, which proves so attractive to economists, financiers, experts in technology. It is based on the lie that there is an infinite supply of the Earth's goods, and this leads to the planet being squeezed dry beyond every limit. Yeah, Amelia. Yeah, e ka mo ko e le ma fa masin a kamala e fi ko ngame economist financial experts ya pera me ya o Vodafone yan ka mo ko ni o la e pe lo me ka ko fa mai e 5G nga e wa ko me e mo ma al 5G e chole fa ka dia ya fa ele c'est connection. A fela foi ko fati. Lo el pelo. Ya foi mais como paia. It is based on a lie that there is infinite supply of the earth's goods. Yo, el menga le ma ko fongo ska. Me yo le lo lang up kelen me lo ma. Im fingo. Infinite do. Nga sai lo kat. EDP infinite ringa sola ia fa sola ano o foi a ko ula fai meio ka vale le la asia o lo e kamala ele ko umi ai uma sua e uma no sua le ko ora le ska singi le e o va le ya wa me dala ko fai e foi se ai que wa le lo la ko fa Wai oke na kopi singisi. Ya pea umaswa. Mela ngai fia ka mangi ko inga pelo le vai. Ya. Ya ala wo ko I. My being the planet being squeezed dry beyond every limit. La le winga menga. E pea le ro ka ka ko. Le ko kinga o la o alu suore. O le ko ala mo ko ya ka lo ngai ke But ele que me umai, suor bopo o mingi mai com o rese oro ye. Ya ai, fa penga fo la ka kikire se manga mare. E fa me kele me o pol. Ya la ma ko fe e pe ali mo. La me ka ke pisa pe ali mamoi. E o amaka mo ke me. I. La me ko ke fe e pe ko ma ke ki e me koru kalo ai di masuka le kau kalo la me ko ki pisai a fo wa maka ni semia I me la ka ki le ya kai fai a me ko fi kai fai nga e fa pula ya lo ko I a fa ko anga ri foi va e fa pe me anga ka ko fa ko ngo fi o Economy supports every advance in technology, only with a view to maximizing profit. Pauline Mede Ekalesia economist, profit, maximizing profit. Pape nga ko la meio pisingisi. Kasi me pole ka mga kele kupi, kele profit. Usape di ako po mo ave nga ka. Pai fale. Ka ko ia supply ka kai pai fale ko palo loa ia fe ka wi le me ke mai ma le ku pele va e como mo foi si fale ai nga pe ka la ko ia
Ko ngale ma saka me ai po saka supo. Quale ficou ia supo me. Ka ki kau fai tio a voi. Ai me kawa nga match. Pa lengi tio e kupe ava ku elengi faz kupe a ko a fa sukala o sukala. O longa value anga sukala. Mai la le por supo por me ai por me me. Ya, vai esse falei, ok. Ok, ele fez falei ele foi mo mang ele kale vai lá ver. Ele é nuki me compong ai. Que logo ku fa fielo mi foi pong ai. Mena ale simian. O me le fe kawi me nga. O sala ese le anga va pe ko mu le fa. O sala. Le va nga ka fi ko business. Saka avenga amo ele nga pong ai vi. Ya ma ava ko nuki fo nga. Wa ma ayo pong ai. Ya la ko pe ko la ka ilo fia so le ke ai ku i wa o sao. O sao. O se nga ma pe pelo ko nga me pa valele no ale ko le makala por fikwala. Ele ma ai fikwala ya fikwala. Ko ma for ko. Na ma for la me fo. Ya, mai me so le ai me fo so ka. Ya o ka wel ma long foi ko nga kura fo ngo pe. Foi fa le ka ma fa. Fa le ka ma. Awa nge la ve se ka ma fo ma la e. Ya wa si ka ma fa le nga. Ya. Me o sa su. Jo, oi. Ya, mo ka de. Yo, ka le por me o le a sa su. Se me vo ye a mai le me o le. O le ya. Ai ma ngora. Ui, ke a pe ko so le. Mio le so mai. So le ako so mai so a ko le le ma ngora. Le ma ngora. So le e vai ko nga mena ka le ave o le. Ele health. Ko ma sala i ko nga ai psin sa pe. Ai fa le. Mama lo le tunu fair and square. Ya. Well, ideology lo wingo o mafofong si my earth's resources are infinite umang makalanga kwai pekele me kung lo langi ngi kay uma economic growth and technology alone can solve global hunger and poverty ya vai upokam ya makawye fo o kama pa ia le fo Francis nga fo ka kalo fo dia mai ka kaunga o ko le lua fe ko su wale ai masefia ai ila lang ma foja on va le faire mais le economic growth and technology la tele comme le question le ma on are you serious ke mini oka ke lo comme ki fiat ani ma wa ko fo ka ko uma ka nga ave o mo mer kam kiki ya vai e fe mai vai ping vai Are you serious? Ale fa mai o ko le ko. Ya pe pelo le akamba economics ya ma me business. Inga ya algo ya kupe. Ana ku ma wa fi ayo. Na fa ra. Pela ko technology nga ma ko economic growth. Ya lela o mai le ko su. Bo di ma ko lima ka sanga ka ulen ngale ko ese se fi ai. Ku samale. For ka mapa io pop Francis wa ola to ma sa wa me ala bori ya io sa wa ka mapa e foi men ya ale wa le ka ki ko so e fa ko wa ki le no ko ke le ofia ya se ka nga ya yo Afrika ya ku Afrika Sultan le Sultan sa le Sultan ma ke lo ko Afrika me ofia ya ka ke uma e mo mai la ka laptop e me please food ai ka mai ki mai fanga week ya la fa mai ka pa ya this is a purely materialistic view of reality so ki ka mai la langi man economics ma me na me ka material na me la me me foi tingo ai do popole na ko ile dignity of the human person kamari angal tangata ya male winga le soi fo fa le angal tangata they have no regard for the environment
Ya nga, lo ngomi, ele masala ko mapafoma, mapafoma le ile environment, sisimanga. Ai o ka suai la lo ka kai la lo la au, sanga fai la ko pisisi mo lo papa menga, ya no la ko kupe. Eu ola ba ola Amazon, ya ole that is one of the lungs. Ole upulas ko ingo pope yan polo lua. One of the lungs of the world, of where the Amazon basin. Maoi, for Congo Basin, huge areas of forest, Fano ba efo, aya, alawo, kai lalo, fai pisinisi. Yeah, fangaro economics, economists, meo mga olkupe, because they are only materialistic, lack of view in reality. Ele opopore ni so ifua manuio istangat nika kamaki ya pawale mele yele mabufau kupe prophet ya ala ko le regarding alo la ko le environment wale wak ni ka me ya ko ola ya ma pekela o papa ka ave paela ya ko ya ka ye ngale indigenous people wale anga umala ko ele ifenga la pupai. Yung winga, okay, fula male, human life. Yeah. Ole, fula. Yung may ave ngay kupe fa, pele ngay ka. Ave kilo resources. Fau, fawai si mer. Ya, ma ave ko fa kau kulolan. Makiya yang kele la ko kup. Ay makikiba ya tantane. Kasi dia mga ulo kalango may yale, dia fiong pa yale ko. May kaka makikiba. Kaka mau o koyo aku tinganga dia i me rai o au mai ya me ana ka na o na ka ka ma inga ye fa ra ai ye kupe mau no fia ai ka pa me fia ka o pe ko ka ko koyo kala ya Yesu nga mai ele pepelo Yesu oi la salo man mo o that's a classic parable. Baka ko fia kakalngoi meleo pe ise langi ya pola me ku pe ki ol mo o ma me ku pe o ka ko ki ano fa yo ma kalanga Yesu era ngo mas ko la salo tole ya mo semban mo o nga be ye mo se lo fa ka kipi ang steak ma ayan pa lolo ele ay mo se mo se me se ko masih lan me feo kiuma feo nga re la sol halu ngal langi me nga ya apelamo aya imau o ale fakafidia wa fiwa kapila ngai kafidia kamay la liu wa kamay ya oi apelamo se va mo mola pen fa nga kulima ya la salo me se kai pu wai va mo kwa bebela ngenda. Ya, wakanga. Ele pepelo Yesu. In other words, there is hell. Ano ele ya lengol na. Le langi male ifet. Ele ifet. Ele afi. Waka ko ke Paka longa me yo kalo kuspa ia. Na kala mo sa ma Yesu me mo ka ko pe ale se lofa. E me se ka mo o ka makiwa. Especially those forms viewed as having little or no value. Mas se ela meia, ele meia le ukupunge wale ngaka le environment le human life. Mas se form of life le le mai tangat. Le la famai human embryos. Why human embryos ya o me ala fale tina to ala fana mai el tanga ko aya wala ko fa ngai fisu enga wala ko yo la ko se me pule la to me ala tu ala wo fa ngai como fai ai test ya tapua ya ka makiwa ya mais ka disabilities ka ho ele atoto mako atau malusi
organized crimes. Yung kakapo iya le. E pena mela la isa. Maluanga. Kaya organize. Organize ele kengi ngai organizinga kilivanga le mea. Ia pasi aku ia ai. E one point foi international. Sa mai fea. Ia oso mai ia kako. Ia kame kui fea. You know. Ia human trafficking. Kako kilo nga mea. Kele kifanga ufasa wai. Onga o meu lau tup. E kuka mai kim ke ki kongo mo meu container a pega ko se container ala sari e kenge makamana ye la ave fa polonga ila tu o me ole sex trafficking e ave ya soldiers child soldiers e va pisia como e Africa como aqui o feo imo la kiki o como que ana wo mai o soldiers e o mafanga hunting and killing of species ya yang ka ko kilo e meona le o foi vai wo pe o si aka ngai si ko ulai e o pu e memo meu o mali kipi al fin ngal kipi al fin se va ku fa fonga le tunu ya ko kongi a va ngal fin ngaru ko to bi de lo me wa mo le se o le ngi apa o si me and then they eventually die. Ia avena ko le fine fa mai langa kong kai o I mo meu ya ko wasia ia no me supo o le fin sup na le fin sup a wa kile fo si me ya me na le foi ai ngai fangi fo ngai ro ora ya ale selling of their furs and ivory na lengon me ne yo o ni foi le fa kong kai kura misia kura Asia ngola ia pu e fani ki piese la ko husks ia potas ia polisi ngola le ivory ia na kule mo meu container shipi o me la ko le mo ia o ka vai fo fingon selu le selu e selu o mo meu ko kalinga me ia kenge fa sa o e mengai ka o ia sa ia I folo ya mena na kusala avele ivory ko ulu la longa I fangi feoki asia café coco pi ka kele o ango kele wa ka ke wa once when we see these things happening e kana ke lango kele ale se so all these things are linked to unjust structures and sin in the world le leva mereka mapa ia ya ele ya sisi ole o sakan ya le ma foi mengi o le o sakan o sala o le ansala atato lo langi ne ya ai mai senale unjust structures o nga foi ko inga structure foi ko como la como io foi fa vai me ka o me de ka kasiale chain of command sa mai lunga o kulano ya mo man ku pesa o ya alo ay ngol kam sifi so structural formation for your society wo structure mo me kay for ni gan men kamo ka ko wo structure mo me nga mawa e mo salilo structure le ko mi ngoisis wo mau makako structure Ngai va pe kwa espa que le ve que o sea la ve aluma sa e piki avon aluma alupo ya na o le ve mi ngot asia na ve fa kula fongo mo be qual structure le o fa o ye e fa le structure kula fongo que mi ngoi kui u ye le ve o la ve kula fongo ya le ai mi ngoi lo ulu le ai that is the structure from way ya fieka ko me la ko pusia ko ko wa pusia ko mo le one man power na vo le way ang kam ya o ka foi I siam kam le lo e pui al sifi ko re ma ku re na ko le ya mana ku Venezuela ge mi ka ngai and therefore tied to prioritizing individual needs, ignoring everyone else, other species and nature, just for the sole purpose of
maximizing profit. Longa winga. Mela longa winga individualistic Kali individual needs like nga oa. Awa pela o kamanga o yo. Ya ka fonga nga North Korea. Kim Jong Un ya boy nga. Ya. Kisa la nga oa chi. Tuli. O si me. Ya Ko foi ki o mai fica. Ko foi ki o mai do o ko ye ko. Wa ai ko nga me nga individual nga wa le wa chi. Ko nga idea la ko nga mentality la e fa me kama pa ia e pe pelo o le lai nga mga e fa manguia ma fa mga kuwa wa ia mga bokas awis ka ka umay everybody ya e o fa nga meola nature environment o mapule ya mga kipilaro mga you know ko inga pule nga de e kasian me ne fa mai kuma pa ia e kelia kupi maximize the profit wa kelia kupi o le power ko nga ka le wa el fa ya ko yo ka kiki mai ia es fu nga ka ko ke kinga ngi pula perlu ki je sinali wa me nga ka nga kim chani me fa ya mai ia o ka fo nge fa mai a fa fong ai wa ku ya ka maro ai mau kus ka mo o lai moi ka ngo ka maro ku si la lo ka la ya ma fa mai la ko secret numbers ku ngai mai wa na po mi ta mo ni fo mo ya ka ko kili ngo me ko fikas pa umani ngo me ko fikas o sia ka ko mo ka wa ya o sia ka ko o nga angkos wa ve ko nga pule nga po le ale ma ora ko la ye nga ya wa lo ne fi go le ngo ko si ya pa nga kengeru e ngo le mna wa le ngo ko ken pa nga pa ku se me u le lo ala wo sa ku le po ko le ko nga ya ma ya go si ya ko no I don't know o ka no pa jo ai lo yang lo ya nga le ko kupu le kupu ngi me ka uma ke me ngi me fo me le kupu ka ia ka ko ka ma pa ia ko Francis yo fa ite fa ke ke ka ko ro e ma le fa la ke de ko ngo fa fo ngi po kana af ka i voi la o fionga pa ke le ila fa so le wo ke le me ma ko fio ka ka ngo ye ma me ye ko kupu ngi ya le ka ngo sa ya o afia nga ko nga me ele nga o la isika ka ko vo le afia ya me ya ka mi fa pe nga fo ka ko ya wa o lo le no me all the time o ika ka ngo pe nga mo jor anga le ya ko ma ku re ye e fa sa yo ma ska ma ele vo nevo le ma ku fa ka nga ya la lu ma la wa ale pupula mai fo si ko inga ko ya ole ngo pa ke ro ka ko mi wo mo ka ko mi o ri fa ka ila fionga ya after foi mai o tatu tu lu me se o tatu kurang il tatu por kala me fa blalu nei o le kapite ale Ekalesia kwa ke le lava awalu to tanga i o yo tafa i sisio manga na te soi fu ma lai e sa e ngi me kala ngo mai ai mau ka ko lo kere ku pe la ke mau ia po e fa inga soi fu ka ko ele ya muta ele fo me o mai wa fia a oi fa singo yai o e lava wa ya na ma dia ele ngai o ya pa peona fa mamla mai la Afioga Patele nei por kalame le ia tatou no fo mauti no ai e le nga ka ko e foi ku pulanga fai mai le la e fa nga mai ka foma mo le ora fo au ka ko ma fo e ka o fo le ka ko me fa tino ina ia o ku ka vinga so i fu mai nga ia ana ye se me fa peo no kapa ye maola
nga ia ola soifua le lei e fo'i latou ia e mase fo'i tatou le nei vai tau ia e mori whawhakai lau fionga ai lau fionga ia ka amaka le kua tatou whai le tua le tua matu te maa whawhai tere lau fio lo whatasi mai le matu whasol nei e fiafi ia matu whasol tu fo'i lo piningalo e ala ni tusta i ala matu te maa pa ia ia wa e wala ui ia te ia te fo'i atu lo fiafi ia awau ngā lea mo i mātou ono whengai pē i mātou ma tau leo langa nei whawhitau leo whengai le aso ma le aso ia whamania mai lau whio se mātou tunu se mātou malo ma taitai mātou pureanga ia na whionga le ake kapo ia ma le au o stau langa tapo sa whelela ti a kono msoswani lato paltua ia wā wha tinunga lo piningalo lo lato wala wina o matu talo ma leo lenga le nei o na Yesu Keriso matu wali amen so afu tama le alo le ngang pa ia amen aftai lo fionga ia aftai fo ia le lang mai le tanga lunga soifua ma lo loina ia fa pe fo ma le yutos ia tinane fo ile fa lo le well mo fa ia na wina tu tatu ko kalame i lalo le o nanga ale upumana TV ai manuia fe au tutorial le fiafi fa soifua ia